engamele umkhosi wonyama ongokuqala emashobeni nesigodlo sisisha futhi ingqikithi yalomkhosi kungokuqala emashobeni ngokwesiko inkosi ebusileyo isiko alivumi ukuthi yena osuke sehlele esihlalweni akuye azokwenzelela imgidi noma usikompilo la bakwenzela khona uyise uma isaphila uma engasekho yikho kuthiwa inkosi iyatshala ngoba okusuke kuqhamuka omunye kusuke kuyini kusuke kuyimbewu esuke iqhamuka okuyikuthi sinedlula mithi njengamanje yamakhosi okuyiyona njengamanje ehlele esihlalweni nanokuthi okunye abantu nje kusizwe sakwaZulu okufanele bekwazi uma uzele ingane nanoma ngaye eingakanani especially ezabafana ngoba sinalento ukuthi umuntu wesimame especially endlukulu akanasabelo ngoba suke siba prepare ukuthi ngelinye ilanga bekwazi ukuyoba ngamakhosikazi akweminye imizi ukuze evuse lesi sibongo salapha ekhaya akwazi futhi nanokumisa isihlalo nanokufundiseka kwasendlukulu. Ngiyazi-ke futhi ukuthi abantu abazi ukuthi uma ukhulisa iy'ngane zasendlukulu ayikhuli njengeminye imizi ngendlela ekusuke ikhuliswa ngayo imizi, kodwa kubaluleke kunakho konke kulokhu esikukhuluma la njengamanje efanele kwazeke ngoba iNgonyama isigodlo sisisha sila onke amasiko ezokwenzelwa la. Awukwazi ukuthi iNgonyama njengoba ikhona manje ihlele esihlalweni ihambe yongena noma elawini likayise uma kuthi khona uNdlunkulu esinayo, cha, ayinawo amandla. Abantu abanamandla yilaba abazalwa yithi abancane kithi okuyibona abafowabo beNgonyama ebusileyo abakwaziyo ukuyongena la kufanele la kwakuciyamela khona ubani uyise. So kuyasilekelela-ke nathi ukuthi abantu bengadideki ngalento bebone ngazuthi nje uthathwe nje umkhosi wahanjiswa kwenye indawo. Cha, siyasho nezulu inkomo inkunzi ayibuse esibayeni esisodwa kwakusuke kubalekelwa lokho ngoba inkosi ebuzileyo imisebenzi iyenza ngeke izifane nemisebenzi ezokwenziwa inkosi ekhona. So okusho ukuthi lo mkhosi ngoNkulunkulu emuhle siyafisa silekelele ukuthi nenyanda ezulu ukuthi umsebenzi omkhulu kangaka sifisa ngelinye ilanga nithi niyabuya nifike ngasenje nifike sengokunye ngoba isihlalo sakwaZulu simiswe isizwe, simiswe iNdlunkulu, simiswe isizwe nje sakwaZulu esehole ngoba ukuntengantenga kukaZulu ukuntengantenga kwesihlalo, ukuntengantenga kwesihlalo ukuntengantenga kweNdlunkulu. Ngiyathemba ukuthi lokho engikukhulumayo kuyosilekelela kakhulu ngoba nina besilo ngiyibeka ngesisoka lento ayihlonisi, ngiyibeka njengoba enjalo ngoba iNgonyama ehlele esihlalweni njengamanje iyakhula, ikhula ngabantu bayo usuku nosuku. Esikhathi abantu befika bezokuthi inkosi yabo khula kwayo sonke isikhathi ngoba ngeke ufike nje wena uzoceba umuntu enkosini
kube lula nje ukuthi izokuthatha kanjani kophinde kuqhamuke nomunye azobika lokho yiko kuthiwa isilo samabandla onke ngoba silalela wonke umuntu ongaphile ekhanda owenkosi ophilayo owenkosi ngisho intuthwane lezi sigxobayo ngezenkosi ngithi angithokoze kakhulu nowesinye sesiphetha imaphuzu ngawudlulisa kubo bonke abantu abasha noma intombi eyibukayo njengoba sazi ukuthi esizweni sakithi abantu abaningi bagcina ey'dakamizweni abanye bagcina sebethelana nezifo ocansi mhlawumbe nje ongadlulisa ngiyalithanda lelo dade lethu ngoba ngizobeka nje ngokuthi yabona yahlupha kwesinye isikhathi ngoba mawusuka uyindlu enkulu yiko kuthiwa indlu enkulu ngoba indlu enkulu engamele yonke into uyabona nje ngoba lemkhosi ilokhu yenzeka mihla namalanga indlela yokuqoqa isizwe iyona ndlela yokuqoqa intombi ukuthi izingane uma isuka emncaneni bayizalwa kunosiko oluthile olwenziwayo ukuthi ingane iphathe kahle izifike emnganeni ngoba iqala ingane ibe umntwana iye ngokuqhubeka ibe intombi iye ngokuya ibe yiqhikiza kuya ngokuya igcina isilindele ini umendo okubalekile kakhulu lokho kushoyo ayikho into ebaluleke njengokuyiphatha kahle kodwa ukuyiphatha kahle kuhambelana nento eyodwa hlonipha mawuhluleka ukuhlonipha ayikho into ezulu mina nje ngiyayihalalisela lezi ingane Nkosi yami ngoba zithole leli thuba lokuthi zize ihambe zifike lapha esigodlweni zizokwazi ukuzokotha inkosi yazo ngoba khona abangalitholanga leli thuba babelifisa ukuthi ngelinye ilanga bekwazi ukuzokhothama enkosini yabo bezoyicelela izihlahla ngoba unomthebe wethu ekugcineni kukho konke asithandi siyathanda unomthebe wethu lo okuyena ohleli njengamanje esihlalweni ingane-ke zamantombazane kwesinye isikhathi zike yiphuma emndenini la ubona kahle khona ukuthi awu ungena kuyaphunya bese ingane ihalela okunye ngaphandle kwekhaya ukuthi awu Nkosi ungathi kuhle lokho kwenziwa ngaphandle kwekhaya ungcono nami ngenze lokho kwenziwa la ekhaya okungasikhona okwala ekhaya kwenzeka ngale ngaphandle kuyasiza ngoba lokho kuyasiza uyakwazi uku-adopta into ngaphandle oyibonayo ukuthi ngelinye ilanga izokwenza ukuphila ngoba behleli nje ukuphila nje ngoba lezi ngane ngiyayibona mina ukuthi zijabulile futhi lezi ngane ngoba zisina futhi siyaziseka ngayo yonke lento eyenzakalayo siyayiseka futhi nedlula mithi yamakhosi lokho kwenzakalayo mina ngiyayifisela ukuthi lezi ngane ingathi ingathola amadoda aqobo kodwa-ke ngizokubeka lokhu abantu besilisa sibuye sibe ngabakhohlisi sithembise iy'ngane zabantu sithi sizoyithatha sigcine iy'ngane zabantu singayithathile kanti into ebaluleke kunakho konke uyabona umuntu wesifazane uma usumzalisile ikuphi okulindele ukuthi ubani umuntu